Мариям шакур теген орас қаза, 16-17-ге келген кезі, жігітті дудар деген ғашық болып, сондағы Мариямның айтқан сөзі. Дудар-ай, тудым, бір сен үшін тудым, Азике, может, на рыбалку поедем, а? Рыбу пожарим, а? Ухо я буду сам делать. Шашлык, гитару возьмем, отдыхаем, а? Азике? Азамат Кайратович, вы что, болеете? А, нет, просто задумался.